Kani gade kapati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. UMDC ke Mawson Ram constituency ubah pencengan NCM henin kesngi ke arp kandai trek mentau bna jeliu ula play yaki kamera police school jong ke youngster secondary school ke baran pok snong pongkong ke belasna lengba ke MDC scheme. Ya kini ke jelang la penya do chairman jong ke managing committee jong ke ni ke school ubah raising lingdo bat la yo jing kran ru na ubah suli lingdo bolong orang ba snong jong snong pongkong na secretary jong ke managing committee ubah sensyar lang kharbani bat na ke headmistress jong ke ni ke school ikong Mary Full Basan. Ya kini ke school laseng da ke seng samla snong pongkong house nam kat khandai spa prap khandai. Bat house nam arhajar nyau la kentiu kerdan yaka syaka class 10. Bat manta house nam kani ke school kalayo ban pha yaki khat sangot ki khna ban yakon yaki examen matreng. Hakaba laingot naki kila pas haka kerdan first division. Bat away balayo hadu prapulai point kan 100%. Ya kini ke laingot nakal yang ke school kala ai kusnam kerpang. Bat yaki kusnam lasam hakani ke jingelang dau ba pencengan NCM. Na school pide ban kan mau bahkan dia kejuk ke bang iem ke dia ke por ke bang hapan ya kompet iwe mo tang tau bala ulapan poi sekliar jong ulum na hapan ya ro kerpang ya ke school bari ke managing committee ke badoni ke kumpekhat ke ba compare haki bunai telang sengi syuti kena school ke hapan sa hang ni kinongi kai kalau ke ege ke bang hapan ai ke buram ya pi kalau ke sokit klik jong pi na ke benta kalau away jungki kena school kam tamro na kebenta kala syai lagi sengi barok. Isno tunar pada kalian managing committee kelawan su sakago da away ke polisi ke batmai. Kata ke bagi orang banai laptop bat spojar tingka ya kino ke bawan top 20. Kata ru ka di away ke bang hapan appreciate ya ka rukom perkap jong ke managing committee komisi benta na kebenta ban encourage ya ki kena school bagian tray shitom. Bat kumjuro na kamta jupiki har ki parit barok ken mau ba tapi ko apan long nong ikai ko pia ko ban long officer piwa ko apan long ki businessman ki ba kham start kham nang ki ban le business ndai tang hang ne apo South Super ne apo Meghalaya ban le business apo India i barok wai shabar don kam ban treisitom kita ki ba treisitom na do balong kena school ndalah ha la jai lagi kin salong ki briu ki bapaunam la kalong hakanu kanu ke benta wala dalong nong rapu pin sapaunam namar ba kata por pin sarap dabun ki wei ki method kat kum ka sayan teknologi ke pementa na tadaw widon kami ka jingnang jing start ndai tang ban yok kam sorkar ka jingnang jing start na ke benta bapin equip ya lade lada bidon hakanu ka benta ke bapitrei pin long ki bapaunam kumtang ketui pigi hab ke boret pantrai sitom nadu dangret ngiru mensua dangret kumni ngetrai sitom di skul nong kedong ngilong kumni ke bangilong namar bangitrai sitom hoy na kalian juga aku mau MDC XML juga mau senram ngila persangkat pala ban contribute ya kayong star secondary school ngakan mau mensua ngiwan ke dia kamaran ke nomlong kumni itu ki mau ba dibangi haban pen aku ikan di kamadan hoy ngila persangkat pala don bok ka Mawson Ram ka don yang siam majong na lorga MDC scheme gidan sa kiwei additional scheme na thai South Super kam duna la jandap krur ka bagi lahirap tang nagana MDC scheme kumta asko manong ba kiai baro ki bangi trisitom na do ginongi kai ki kemigi kpa ki khana school gidan tang wi gatong kata kolong bantei ya kala syai lagi jongkari pekajai penrio ayo ngapen pau ci semua kerpang iki no hikai school ro naglan juga ngali no hikai school ba hikai bon tli school na school tu iki jinga jong pi ku mi no hikai ngai skam baga government nang ne jakmat ka persangkat bala ban adopt iki policy la kumno ban kham pensuk na kam ta no hikai ban kham tam ro na ka benta jinga de ka jing seu ya ka tulap khnang ba ka jing syakri jong ki kan long ro ka jing mentoi na ka benta jing kam jong ki